Haleluya bazalwane, sizofunda bazalwane incwadi kaNkulunkulu. Oh mighty Jesus. Liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi. Oh liphakanyisiwe wadala amazulu. Mighty wadala amazulu. Omuntu uzobuza bamangapha amazulu mathathu.
asikwazi ukufika kuye kwizulu lesithathu kodwa singadlulanga izulu lokuqala sidlula izulu lesibili sibe sesifika kwizulu lesithathu. Lethi iBhayibheli engilifundayo uhleli esihlalweni sakhe sobukhosi la ahleli khona kwisihlalo sobukhosi. Thina sila emhlabeni njengabantu abakhiwe bathabusa umhlaba. Awuthi maki kabusa umhlaba. Utshela umakhi umhlaba mawungabusi wena kodwa wena busa umhlaba. Ngoba ingesinayo abantu babuswa umhlaba. Isethi abantu bebebusa umhlaba. Ngoba sinikezwe igunya elilodwa lokuthi thina sibe ngababusi kumhlaba esiwunikwe. Siyakanjani kuye? Siya by prayer. Ngaphandle kokuthi sihlale emthandazweni asikwazi ukufika kuye. Lethi iBhayibheli engilifundayo njengoba edala amazulu amathathu. Kunezulu lokuqala leli elila emoyeni elibhabha iy'ntaka ngoba libizwa nge-firmament. Sidlula kuleli zulu lokuqala kodwa linenkinga nezulu lesibili. Kodwa bazalwane, izulu lesibili ileli sithi masibuka sibona isikayi, i-second heaven. And uma sibheke kwi-second heaven kulapho zonke i-demons ezicreate-wa kulo mhlaba ezifike ziyovala khona ukuthi akekho noyedwa ongadlula la ngoba kwazeke ingozi yomzalwana uma edlule kwizulu lesibili ukuthi wangena kwizulu lesithathu akasavimbeki. Silwa nendaba eyodwa ukuthi masifika kwisikayi kufanele sibheke ukuthi imbobo izovuleka kuphi ezozenza sifikelele kuye. Awuthi maki ungumlusi kulo mhlaba. Sizokhuluma nje ngokuhlala kuye kodwa uzohlala kuye ufika kanjani kuye. Let's go deeper kwindaba yeprayer. Singakhuleka sonke okanye uyaziwa ukuthi umuntu okhuleka kakhulu ngubani. And lo okhuleka kakhulu ngoba i-demons ziyazi ukuthi ngubani okhuleka asifake khona. Ngelinye ilanga sizombiyela i-demons zimvalele athi noma ekhuleka ungakhulekeki athi evula umlomo ungavuleki. Inkinga yini? I-demons they know ukuthi uma engakhuleka kuzovuleka. Udingeko yedwa, udingeko yedwa kungaba umntwana nomncane phakathi kwethu. Sesithandaze sonke ngokuzethemba kwethu ngemikhuleko yethu kodwa phakathi umntwana oyedwa ozoloba athi ngegama likaYesu, athi ngegama likaYesu, athi ngegama likaYesu. Sithi baba siyabonga athi yena ngegama likaYesu ivuleke imbobo sifikelele kuye. Yebazalwana singafikelela kuye asisavimbeki. Asisavimbeki. Umkhuleko ovulayo akungona umkhuleko oplanwayo. Kunomkhuleko wokuqala wekhona lapho limisa khona lingathi libhale phansi lithi noma liwusho yokucwangiswe kakuhle ufubathi une-order uyalandeleka. Kube nomkhuleko wekhona lapho ikholwa selingazi noma lifanele lithandaze noma kumele libonge noma kufanele lithi mkhulu alazi noma lithi malithi uyakhazimula ngoba inkinga iyodwa ungafikelela kuye ubambe uphetho noma ubambe
ubaluleke njengebhula. Izothi mzala noma ungazincisha ukukhuleka. Angikhathali noma ukuthi uyu special guest, make sure makuthiwa intercession ukhona. Ngoba noma bamenyiweyo ababiziwe bahlupha baba ngathi baso special ngezinye situation ukuthi kanti bakhonzaphi bona lento bafika sebezonga phambili umuntu uselinde mic ukuthi mabaphakanyiswe yemazalwana siye kuye zonke yena usilindile ulindeliswi elisuke emhlabeni elithi bona sakwazi ukuthi ngobani laba abajuwe wabo ngenkulu esimhlophe athi yilabo aboyisile. Ngeke woyise ungayilali emthandazweni. Efeso uYuda chapter 1 verse 20. Sengizohlala phansi. Hlala kuye. Engathi umuntu ongaphuma la uyazi ngifuna ikholwa elithi kanti ihamba endleleni lizidla ngokuthi uyazi usindisiwe. Kunabantu abayoyikayo nalento yokusindiswa. Oyikile emnandi kangaka ukusindiswa. Ngoba igama elithi usindisiwe lisho ukuthi usinda njalo. That's why uthi umbhali kaNkulunkulu uthi uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo ukuthi uJesu wafa wavuka kwabafileyo. Ungavuma leyo nto lithi iBhayibheli njalo wena usindisiwe. Na usinda njalo. Lalela ngimtshele mntaka baba uma bongabe ukuthi uNkulunkulu akakuniki microscope exactly ibiza kahle bazalwane ubone izitha zakho ezikugijimisayo i-second ne-second ukungakhala kukhona noma thambile ukungababona emva kwakho begijima bebisimikhodo befuna ukubulala kodwa ngoba wena usindisiwe uyasinda njalo bathi bekushayibile imisholo kodwa uzulu likwebathe. That's why it is very good. Don't trust anyone. Oh, hallelujah. Manda kubonisa. Ungamangala nalobe eqeda ukubamba isandla. Ukhona emizini. Nefuna ukushaya. Ukuthi kwenzeke kanjani. Kodwa ngoba sisindisiwe. Asithi sisindisiwe. Disufakazi bodwa usisondeza duzane noNkulunkulu. Ngenkathi simala sithi sibonga amandla wakhe. uNkulunkulu usondela duzane nathi azosibiyela. Yamzalwane ubiyelwe. Jesus. Hallelujah. Jesus. Sithi silele kanje. Bathi behlaba ngemikulisho. Lithi izulu hayi ngeke. Lona usindisiwe. Ingathi lento singayibiza singasabi. Ukuthi sonke uJesu inkosi nomsindisi. Sisindisiwe bazalwane. Akuzumakhi ugcinelele ukuthi usindisiwe. Jesus. Uyuda chapter 1 verse 20. Kepha nina bathandekayo. Yakhelanani mkhondweni. Yabona ke lapha umuntu osindisiwe. Abakhiwa noma angeke uyothi umuntu ongenkasindiswa ongekamamkela uJesu inkosi nomsindisi ube sethi makakhe uzowakhela kuphi ngoba the first step into yokuqala ukuvuma uJesu eyinkosi
basho steps before siqhubeka kancane ukuthi kune steps zika Jesu esikhona okokuqala kumamkela enkosi nomsindisi. Number 2 ukuhlala phansi ufundiswe the word of God. Once wafikelela kulento yoku understand izwi kaNkulunkulu ube sowuqhubekela ufundiswa ibaptism. Because awukwazi ukuthola engabaptizwanga. Hayi bazobakhothi. Awukwazi ukuthola njalo engabaptizwanga. That's why uJesu wathi mayifike emhlabeni wacela uJohane umbhaptizi ukuthi ambhaptize yizwa uJohane ethi akwazi wena ukubhaptiza uthi kumele uzalisekise nani juba isesa libonisa ukuthi lo uyiyo itata kwibhaptizo. Abhaptizo mzalwane ufundo omdala ufundo omsha. Number 3 ufundiswe kakhulu in a way of umoya oyedwa. Yakhelanani ekholweni kwenu okungcwele kakhulu. Okungcwele kakhulu. Kawuthi umzalwane osekaleni kwakuthi yiba ngcwele mzalwane. Asingeneni kule. Wasiqhubeka futhi. Uma kusha icholo. Andana lizobhakala ndazi icholo yini ngesu. Ihlathi. Abakusisihlahla kodwa lo hlathi. Uma uMoses ebona umlilo ovuthi esihlahleni. Ngifuna sizwane njengoNyasana. Leyo ndawo uMoses wayejwayele ukulusa. Kodwa leyo ndawo yayingazange yabangcwele uMoses. Kodwa immediately isihlahla sivutha. uMoses mayesondela kuso izwi elizwakala lithi Moses take off your sins ngoba le ndawo omekuyo injani manje. Bazalwane na ngifuna ukuthi yonke indawo ehlanganisa umhlambi kaNkulunkulu uvumelene ukuthi uhlala khona uNkulunkulu already yondawo seyenze yagcwele. Ngamanye amagama akusadingeki noma wena mzalwana uthi baba igcwaliswe because ngesikhathi uvunyelwana leyo ndawo isuke yabanjani. Kuyiwa kanjani endaweni engcwele. Lento kulapho abantu bakamoya oyingcwele esingabona khona besilungisa ukuyosondela endaweni engcwele. Nalapho abantu bebaptismal abangekafiki umoya oyingcwele sibabona khona usabhaptiziwe lo kodwa akafikeleli kumoya oyingcwele. Because umoya oyingcwele bosondela kwindawo yakhe kwi-altar lakhe uyahluka awuyi noma kanjani kunendlela yokungena kwindawo engcwele. Kunendlela yokuthotama kwindawo engcwele. Kunendlela yokwenza kwindawo engcwele. Awenzi noma kanjani. Ibhayibheli engilifundayo lithi ngesikhathi sabapristi bawubhoda njengamadoda amakhulu bawuntuli ibandla lonke lalicela nina njengoba lihlelano oyi-3 ucela ukuthi siyeleni kwi-altar kaNkulunkulu. Yayithi indoda kaNkulunkulu uma ngabe ingazingcwalisanga lithi ibhayibheli yayingabuyi kwi-altar. Yayenza njani bazalwane? Yayingabuyi phi.
kudinge kube ihlala insuku. Izingwalisa ilungiselela ukungena kwi-altar kaNkulunkulu. Kodwa lezi nsuku zokugcina iphinde kuba khona abazalwana abayozenzela ukuthanda kwabo bebheke intando yabo bathi bazoyenza endaweni engcwele kaNkulunkulu. Yile nto ngithi kumele ulifundiswe, uli-understande, ufinyelele kwindawo kamoya engcwele. Ungathi xa umzalwana umoya engcwele ungathethi kuwe kodwa usiya kwi-altar. Lethi ke iBhayibhile yayithi indoda ibikuyangena yatshona uba uDlamini eshonile noba ubhoda ngekakhona nokumdonsa ngoba xa ingambamba into yasekhaya ezulwini nayo iyambulala. Then kwadingeka ukuthi uDlamini akuthatha usheyi ukuthi masizofaka uba ubhoda ngoba simthembi, asimazi ukuthi uzingcwalise kanjani. Uye yedwa azaziyo ukuthi uzingcwalise kanjani. Sesicela uba ubhoda ukuthi sicela mayengena uma ngabe ngawo abantu asingcolisanga uba ucula umdonsi amkhiphele ngaphandle. Siphinde futhi sizama owesibili ozohamba yothethelela indaba zethu kwi-altar kaNkulunkulu. Kulapho kuvuka khona izinyanya batshintsha labantu bathi hayi abapristi bayafa ngoba sebefile sizothetha emathuneni wabo bona bayasithethelela phi uNkulunkulu. Asisasondeli thina kwi-altar likaNkulunkulu. Laba bantu abaye emathuneni ngawo amagwala la angafuni ukuzoma kwi-altar likaNkulunkulu. Angazi noba ngithi wasinceda Jesu noba wasimosha Jesu. Awuzweke ndiyathanda ukuthi ukhethele ithi wasinceda. Ngiyakasinceda nje. Akuvangeli ibuhlungu njengalethu kaJesu kunevangeli yakudala. Ivangeli yakudala uma umosha beyikhala manje uvela uhlelo ucathi ukuthi wena ubutsotsi womzalwane. Wafika uJesu ezenomusa nomusa manje wabuzwa abazalwane bethi ukuthanda kwabo bebekuthi sikumusa kaNkulunkulu badele endlini kaNkulunkulu besithi simekusa benza yonke into engadingeki endlini kaNkulunkulu bethemba bekumusa. Akukabonakali manje esiyoba kubo kodwa kuzobonakala. Kumnandi eGrace ngoba wenza yonke into oyithandayo. Sike sanedibheyini nomnumzalwana kule nto kuthiwa mayikhule yombili. Lathi akubuhlungu lokukhula yombili ngoba mhlazana seyikhule yombili kuthiwa ususwa lena into ngenzeka bekususwe wena. Lesathi semnandi Grace namanje ngoba iGrace kuzobonakala mhlazana ebuye ezolanda ibandla. Kanti kuqala kamnandi ngiyikhazile ngathi kuqala kwakuvele nje immediately kucace lo akakhona. Kwakungekho abaprofethi laba bamanga abazinamba ne-ID number zenu. Kwakukhona abaprofethi uthi ukhandiyezele kanje bamkelele kanje bathi khandiyeza you are not allowed to stand kwi-altar kaNkulunkulu ngoba bathi isono ukhweleza isono awulunganga akumele ume kwi-altar kaNkulunkulu. That is the old prophets. Wayengayekwa umuntu ame kwi-altar noma kanjani. Bangabuya leyo nkani khona esihlabela ivangeli elakudala elasikhulu
That's why you keep my feeling. There's an inner no so Kankulu Gena, Yomu Senina, Gena Niba, Yabatwan Basala. Ini Baba Sala. Aga put Salo Gena Niba, Tuanawa. Who's obvious on the bar? And it's what they're looking to smell of pools. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Child of man church. Mango Ban church. Matthew 7, verse 1. Musanu kweba baba kwebeni kweba nano kwetwa ngalo. Umeme no face ukuthi bandiko bazobona nabo hleze bawufikile umvuzo wabo. Yabazalwana iperongo iro. Uma fanele siye ezulwini masiyeni. Uma asiyi masika. Ibo unomhlolothi ubanda wina noshisa oh ngabe sifo ufu nithi mawubanda mawushisa yembapha bathi lendawo you know akabeni ngitshele lento uyazi ba emabandeni akhona kuzoba nebhango phanga semvu ngendaba yale generation esikuyo ngoba ifuna ukukhonza 1 hour mayiphuma inqaniwe kufanele idlule bar ithole iglass yayo endlini bana lonyaka lithetha nini lento lithetha 2021 usijonga 2030 uzofika ingekho nalona kuzoba namabandla lapho siyakhonza nje kunebar emuva fanele sikhonze sidlule sithi kaka siphume right isonto bathi ithi ke generation engaba mayishithi umthendeleko ligazi lika Jesu lisivumelwano wathi kanini phuzani ligazi lami hayi zakheni nina elikholweni lwenu olunjani olungcono yakhelanani ekholweni kwenu okungcwele nikhuleke ngomoya ongcwele sikhuleke ngomoya konjani bazalwane ngithanda imikhuleko yahluka bawuthi kunomkhuleko lo uthi xa uyenkonzweni uNkulunkulu bazawubetha baba wethu osezulwini ithemba wena
Sometimes that illegal message shatters his understanding. Umasithi baba wethu osezulwini. Sethemba wena wedwa. Sibese sifake i-final word ethi siyovela kuwe. Nithandaze nikumoya onjani. Namhlanje besinanomthandazo wodwa othi baba sinethe umoya oyingcwele wakho ufane kithi singathethi intando yethu kodwa silalele ukusho kwakho konke sikwenzayo kodwa silalele iphupho lakho. Sithandaze sikumoya oyingcwele. Ithi ngicela isikholwa namhlanje. Thandaza nomthandazo wakho. Kodwa yilwela ukudlula kwakho umthandazo. Oh my God. My God. Yilwela ukudlula kwakho umthandazo. Sidinga abantu bonke abazothi bethandaza bafikelele kwindawo bazothi wena uJehova sibawuthi wena uJehova Rafa wena uJehova Nisi wena uMabizo Sabele athi uJohane wathi ngayibona ovela kuye wadololeza phezu mhlophe njengethwa ubuso bakhe bukhanya kwabo buthe ngomlilo ovuthayo inaka esifubeni sakhe bebethe ibhande legolide athi uJohane ngayibona athi wajonga inyawo zakhe zazinjengethusi elibekezelayo. Udlule kwakho umthandazo uthi xa uphela kuye uthi waphasibu
Jesus.